ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз хостем як барнома баҳри шумо пешкаш бигардонем. ҳозир ана паячинӣ рафта истодаем. инами раҳҳоро нигоҳ кунен. паямона пештарак тақсим карда буданд, не ки аз хотире ки барфу борон буд мо паяро оварда натонистем. Ба ҳамон хотир ана паячинӣ рафтара рафтесем. хай ҳозир бо бародаре ки медонем паячинира ҳола аҳволша мерем ай пеш шоло манавор мегирем бо паячинира нишонтон метем. анами раҳода не ки имрӯз бо камкам борон додагай борон зесай. дар ҳамин аҳвол мо баҳри ҷамъоварӣ намудани аловӣ барои чиндани аловӣ яъне пая рафтаистем. ҳатман пайгирӣ намоед. на наздик омадем ба ҳамон заминмон, назди паямон наздик омадем. ана ҳозир паячинира нишонтон метавам. ина нисфиш чиндагӣ буд. ҳайора насиб боша ҳозир борон бордеса ба фикрам ки ё мечинем ё ки мерем. ҳеҷа мардум паячинистай. ина як паячини моҳири дига дар иҷа ҳиссагия. ина мо омадем паячинӣ ки борон ин сакари шола ба амри худо ҳозир борон сахт мегира мерем хона. хай худо кунад ки бас кунад. инами гов омадай сатҳои мондагӣ моро ҷазир кесай. ина сирш кембир рафт. ина мардуми заҳматкаш ҳама барои захираи зимистон, барои аловии дегдону чакдону ана печкаву дигараш ҳама заҳмат кашиданд ки барф бо як маротиба дига барф наёмада паёшона бигиран хона баран. ба фикрам ки дар навору қадар хуб наметаване ки мо ба ҳар ҳол мебинем. ина мо ҳаним ҷое ки то ҷоеро ки расида будем омадем ҳозир бо хости худо сар мекунем. не ки ба фикрам ки ганда душворай лояй. хай мардакои деҳқон марҳамат сар кунен. май балиятон дегум. ина ишнос ҳазрат. хай аввал сара я настаина ништияк мекунам баъд кора мақсад ки сар мекунам. ина ба хости худо дуогӯ бошен мо ҳаним кора сар кунем. амҷа сар кунам и паёро ҳамбин и паё мақсад якта дарҷа бародаро я давомо бутем мо сар канем аки паячинира. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳатман паячинира ёд кардем. овари дорам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. оҳо мулоим даста карчовка кардаи дастай мулоимай. ҳатман бо дуои шумо иншоалло ки ё сахт борон мебора ё ки ана тамом мекунем. хулосам анамо мечинем. тамошо кунен роҳат барен. агар ёд кар бошен ами паячина ҳозир лояй не ки шинданаш беҳад қинай ба хотире ки барф назана тай барф намона гуфта омадем ки ана бичинем тезтар бигирем ба хона баремаш. яхел шиноканда дасте шур ҳамо қазмин мулоимай. равоз май отвоҷааш намегӯ кама кардам видео дрош мо.
که اگه اینه که یخلش بشکش روی کنش نه اینه اینا بچه ها حشرکی بود اصلا حشرکی یه جایی که کم داشتگی شگرفتم یا تا اینجا یا تا اونجای و خاطری تیز تموم کردم این اجراکه بود اردم کنیم نه بچه ها که بسیار قوای خوب دارن زور کار میکننده نگاه های ولی امانده نباشه آخرش قینایان نکنده های ها پایچینی اصونه بطره خیلی های سطری تا این طرف بون که با او پرشانه اشمایو که نه اونم جای سطری موندگی تو اولا این جای چیندگی اخی ها خیلی جورا بارون بردی سرکه دواموشا نمیدونه چی گرد میشه او را میگو اینه بچه در روز ایلوی چی چینده پایه چینده اینه ما نگاه که نون حلال کده میخوره در خونه بهوده نیسته از نیوز میچینه چینده شخیل کمه ولی یک چیکه و چیقه ببینن بچه ها کیف کنن او این اینجا همه چینده سینه ما نکی راه کشیدگیم باید خونه بریم ما باید خونه بریم ما موضوع تو کامرا کنمیخواه با علم بیا با خاطر گرم نگاه داشتن خانه هاشون این برادرها در زمستان در خنکی در تگ بارون پایه چینده‌اند چی بو نکفته سایی نمیچینی ای بچه چی بو نکفته سایی
لویشی ده بوی دخون ها لویه خد از میسا گرم شدن بطر آسونه چی میگه؟ بارون بسیار کشید دیگه چینده نتونستیم لوشید پاپ شو و ازمینی میکنه نواز نشون میتونم نگاه کنید با قطار موضوع و چند کیلوی دیگه لوی ایلوه میشه و ازمین میشه خلاصه دیگه نمیتونیم چینده خلاصه که خونه رفته سیما که با میبینیم آینده شه با چیگر میشه با بعد بیتای نصیب باشه اینا تصمیم گرفتیم که خونه بریم که رفته سیم خونه تمام دیگه لوی نمیشه دیگه لوی همه لوی شجاع چینده نمیشه بریم خونه خدا بعداد ما راستی که عذاب نکشیم هنه بارون بوریده سای زمین لویش دیگه دشواره چیندنش لوی میشه امام کی است؟ مردم اولی هم چینده سعی نه که ما راه کشیدیم لویشی دیگه چینده هم نمیشه دیگه به عرض تشکیل خری نشید که بریم خونه دیگه عبید کنیم اینا کورگریز رفته ایست هیله این برون زای نزای بیو بریم خج جوی معنیم خلاص میشه یا برا کو نیکی به هر حال گریخته ایست اینا نه گو مول استفاده برده فرصت هم برگوی پیوره چینده ایستن خورده ایستن